Hi. Nangis panas basol
Ikita o tibiak narat senunay karanwan Ngenay daki meka umaw-awan Sumrek kaiti inanan Naiyang tlaan
Sino ba nagpapagay? Nilulatas. Ada pang pa lang. Sakti panagserbi ken Jesus umat paten inaldam nupay nudak dumanariga tiganan maparagsa kama inaldam Sakti panagserbi ken Jesus uray kanya di mapasama kabat ng asin di masarakan ken kwanariti inaldam Sakti panagserbi ken Jesus umat paten inaldam nupay nudak dumanariga tidalan maparagsak kanga inaldam panagserbi na paten Sakti panagserbi ken Jesus umat paten inaldam nupay nudak dumanariga tidalan maparagsak kanga inaldam tuloy tay maruti panagserbi nang ay kandigat ang nagaliit nagkaladumdulang manginipinipin kay langit hayat na sudi Sakti panagserbi ken Jesus umat paten inaldam nupay nudak dumanarigan tidalan maparagsak kama inaldam Amen. Pijikat. Kurang. Sakti panagserbi ken Jesus lagot masarap ani magubos isa una
tipan nagserbi ken Jesus, umat patet inaldam. Nupay nudat dumanariga tiganan, maparagsa kama inaldam. Naratag tipan nagserbi ken Jesus, uray naman niya di mapasama. Dapat nangaasiti masarakat ken panaliti inaldam. Naragsak pa nagserbi ken Jesus, umat patek ti inaldam. Nupay nudat dumanariga ti dalan, maparagsak kanga inaldam. Nupay nudat dumadala nariga ken titiday kas lamang igawin. Di manubog tay di manubali, di pa nagserbi na patet. Naragsak di pa nagserbi ken Jesus, umat patek ti inaldam. Nupay nudat dumanariga ti dalan, maparagsak kanga inaldam. Tuloy tay maruti pa nagserbi nang ay kandigat ang nagdali. Nagkalagumdo ng manginipili, kay langit hayat na sudi. Naragsak pa nagserbi ken Jesus, umat patek ti inaldam. Nupay nudat dumanariga ti dalan, maparagsak kama inaldam. Amen. PG cut. Urak. 3, go.